إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رسول صلى الله عليه وسلم کے سنتم أرغن من أيگين دعوتوگا إن مسلم کے مچا وأنا مسلم کے حق گتوگے تیرے ہمیں کے واقع میں نہیں اے مسلم أخا بلیوم امیہ کا زیارت کرنے کے مکما بہ گتم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس پڑھتے ہوگا أرغن من ارشاد تک لبگیں اسوے ایک تیرے می مجلس اراد کرے بیا أرغن من واقع کانی رسول الله صلى الله عليه وسلم بلی میہنہ زیارت کروا ہندوگا کروا بیت دعا دکا بہ گتم اد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث کو گیں داغتوگا مسلم کو انے مسلم کا ادا کرنجے حق تو تیرے میونی گینا گینا امیہا بدوے جکم گونی نما امیہ کا زیارت کروں ادی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل فلق بلوا کم گونی نما فنگندنی ہم بفتاں خلق پان عمل پر بہواتے ایو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کلکم گوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اریہم روایت کے کاسوا حدیث بسول گئے أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي ميه کے گاتا نوتا أعرابي بیکل کے گاتا می زیارت کروں گوتم بلی اولوبات زیارت کروں گوتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وٹا کے نبی ہے وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده يقول دن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی میہ کے گاتا زیارت کروا کم گونینما اے بیکل کے گاتا بڑھائیں وداروا کم گوے لا بأس طهور انشاءاللہ ہتام نکرا شنوتا دیرن واش انشاءاللہ می کمکی می تبایبا طاہر کمکے اے پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می اعرابی کے گاتا بڑھائیں نم فہوگس وداروانی එහෙනම් අවරාබි මි දන්නවනි ගුල්තතහු khaleefan tidaalawi mi tahir kamek kamage toy nota mi ha tahir kadene kamek kamage toy kalla ehnakum none bal hiya humma tafur ei warugadagen ba hashiganuge terega keki hunna gadagen ba humeke على شيخ كبير ادي اكن كورمت فيني امور دوس فوا مسكولي ميه كشه تزيره القبور دين اي اكو اميه كو مي غبر گندا اند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين حديث كور بكم مي حديث بس ولغا اسفني فنعم اذن اهن بدارو جكم غنينم افدان مي حديث كي مي امام بخاري رحمه الله ایک فانو کے صحیح ہوگا ذکر کرو بابا حدیث بس پڑے ارے می حدیث بس پڑھوگا ہمیں کے واقعہ تک بلا لائے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی میہنہ زیارت کرو یہ ہوگا می ودانونی ایکما میں دوگا ہتام نکرا شنوتا موڑویر نواش ای ایکم کے سبب میہا طاہر کن گنستے فافتکم میہا منجو قد دینوڑی کمکے نمیس اعرابین نکی ای عام گوتے الگن مبارکینا گڑوہانے اعرابین کے باہر حدیث تو گاس ہونے روگا کم سورکا جاہل کن امیہوں گے میدوگا انہ بے ایگو تم ایکم انکار کو میبننی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس فلنگ انکار کو میبننی می طاہر کن منونے بڑو اگن با ہومے کے کوئی مطلب فوادی مسکول فوا میہ کن گدے ایک سبب اینا می کھولا گندنی کمکے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کرو بنی تفدا دیکھے کم گونی نما تفدا انکار کو رقم گونی نما ایکم معنی فدا نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہوتا ہے ارشاد انکار کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اے وداع بسفر می ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہیں اصحاب کلک می واتم فریق لوگان فنمون واتم فریق نقلوم حدیث کرو
ಬೇಕಲ ಹುದನ್ನವಣಿ ತಿಮನ್ನೇಕ එකಂ කොළදානවගෙන් නොනොත තිමන්නේක කනාතකුන් නුකෙවෙන හේතුක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබණි එහෙම වෙච්චාම තිබායක එකම නුවානේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ බස්කුල ගන්න හිතුග රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ඉර්ෂාද ගන්න හිතුග එකම ඉන්කාර කරම කී ඒ බොඩුවගෙන් වාකම දැන් මේ පුනා අනේ හදීස් ග මේ තිමන්නේ කනාතු නුකෙවෙන බොනි මීහාගේ වාහක බයන් කරමු අනේ අසහාබේ කලුන් කිමන් රිවාවෙන් ආසෝනි දැන් තිමන් මේ කලුන් දුෂීබේ එමියක එනගේ කනායගේ එනගේ අංගයහම හිල්ලාවස්නලවේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවි ඉර්ෂාද ඉන්කාර කරමුගේ නතිජා හැම එපදා මේ හදීස් के මෙන්නනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහෙම් විදාලෝම මේ එකම ඉන්කාර කරපි අද එහෙම්කම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දන්නවනි හදීස් කරපණි තිබා තිපදා දෙකේ එකම වණිනම එකම වාණි ජගතශ අද මේ හදීස් මේ හිමනිගම් වාබයිකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විදාලෝ බස්ෆුල් ආදී ලා බාස තහූරුන් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මීහක මේ බදි මීහක ziyaara කුරා හිඳුග එමීහක කාරිග ගුණම වාරදගේ නාස්වම් විවා මේ දුආයක ගතු ගාස් මියෝනි ලා බාස් තහූරුන් දෙරනුමා ශෛතාම් නුකරා ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිකන් ලබාම ශීති බායපා තෝහිර කමෙක් ගතුගේ එහෙම වෙගෙන් නේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ එහෙන හදීස් තකුන් අලගොන් මෙන්න එංගෙන් දාගතුග මුස්ලිමක දිමාවා කොම්මේ දතිකමකි මුස්ලිමක දිමාවා කොම්මේ හිතාමයිකි මොළිවෙරිකමකි කොම්මේ බයියකි ඒග සබම් ඒනගේ ෆාපත ෆොහෙවිගෙන් දනිවි කමෙ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා වනි අජබන් ලි අම්රිල් මුමින් මුමින් මිහාගේ කන්තතේ කි අජාබ කුරණි පද කමෙකේ ඉන්න අම්රහු ලහු කුල්ලුහු ඛෛර් ඉන්න අම්රහු කුල්ලුහු ලහු ඛෛර් ඒනගේ හුරිහා කමෙකස් ඒනේ වනි හෙවකේ ඉන් අසාබත් සර්රා ශකර් ඒනේ දති කමෙ නොත මොළිවෙරි කමෙ හොඳ ගොලේ කුරිමත් වෙච්ච කමක වනීනම ඒන එකම ශුක්‍ර කුරේ ෆකාන ඛෛරන් ලා දෙන් එකම් ඒනේ හෙව කමෙක ගොතුක වෙගින්දේ වයින් අසාබත් හදරා වයින් අසාබත් සර්රා ශකර් ඒනේ හෙව කමෙක කුරිමත් වෙච්ච කමක වනීනම ඒනේ එකමක ශුක්‍ර කුරේ දෙන් එකම ඒනේ හෙව කමෙක ගොතුක වෙගින්දේ වයින් අසාබත් හදරා සබර් فكان خيرا له دين اينه دادي كم انو تو اندگل කුරිමතේ ගෙන් ආසකම ගොණීනම ඒන එකම කෙත්තරිවේ දෙන් එකම් ඒන හේව කම ගොතුග වෙගෙන්දේ එහෙනම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් තුම වලගෙන මෙන්න ඉගෙන් දාගතුග දුනිය මතීගේ ඉන්සාන කුරිමතේ මුසීබත් හේකි ඒක සබන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහාගේ ෆාහු සවා එමිහාගේ දරජා මති කුරණේ කන්තත හම එපදා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් බස් වලගේ ආස්වණි ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا مؤمن عليك مسلم عليك كرمتوا نتنوس كمي أميها كرمتوا هاس كمي كمبودو مي بين كم كمي أدينا كرمتوا كم دتي كمي إيه سبحان الله سبحانه وتعالى أميها كي فاف فسوي adi emihage gayan here kuda kuda katta konna mavis ege sabun Allah subhanahu wa taala emihage faafusave mi hadith ge waaka dekku quran wafoge ibn qayyim rahimahullah vidalwani mi faafusave me ki ei komme mihaka libigenda kameke muslim komme mihaka libigenda kameke emihaka musibat kurimati wahidum fashige ene Allah subhanahu wa taala ge mi faafusave libigendane ene ketteri kamugo vies ketteri nui kamugo vies mi hadith ge asme mewa faafusum ei emiha kallibigen daane kameke adi ege ituran emiha kallibigen daane kameke ei emiha ekama ketter kofikam gwanina madel libigen da sawaba dharma innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah subhanahu wa ta'ala ketteriwa mistakunna ebbes hisab ella mendeti ebbes minenneti sawab de pakam Allah subhanahu wa ta'ala wahi korgane mi sawab lubu emiha kallibigen daane emiha ko ketter veche kam gone nama ismi hadith ke miyas miwa miha ka kurimatiwa kuda kuda kame no to muslima ka kurimatiwa hitame molveri kame ota dati kame here khatte no to enom ves ena baliwa baliu mikan kamun libigen mida Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratum wa maghfirat ilah ke hadratum wa fa'fu sawu emiha kallibigen daane kama min gai ibrahim Allah vidalwani emiha ko ekamu getteri bikamu govies ketteri nui kamu govies e musibate kurimati wahidum fashki ene ekan dibigen dane kama ehma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mi hadith bas pologa asmuni ei miha wa tahir kameke bali madu kame kurimati me ki ei ege sabum miha ge faafata ko ge miha mi saaf ko dene kameke
ade qiyamah do algon me Allah subhanahu wa taala baddal quran hinduga algon me dunya matiga mi kurimati wa kanta toga sabab algon me faafta fuhifa wa gotuga baddal quran ei emme mologe wa adi emme furihama ge wa kamyabi ge gotuga vegen dani hame fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum waradaga naswa ehin hadith bas kolega ibn abbas radiyallahu anhuma ge arihum riwaya ge naswani أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات ميهك بلي ميهك كاريان قوم فهوغ زيارة كرم فهوغ ميهك كاريغ حفهر أنني فدان بنف كم غنينما دعاء دنوا كم غنينما دعاء غنني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ما تير وجنبا الله سبحانه وتعالى حضرتم ادي ماتيري وجنبا عرشي غير الله سبحانه وتعالى حضرتم تبا فافسم من يدي دنا من فدان ميهكو حفهر كياف كم غنينا ما ميهك اميهك اجل هم وينوت اميهك مرض بديك نوا ميهك كم غنينا الا عافاه الله من ذلك المرض اميهك الله سبحانه وتعالى ابد مركم شفاء دبان हम हदीस के रिवायत आसवानी मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यऊद मरीदन मी हदीस गन मुस्लिम अड़क बदमी है के कार्य ज़ियार कुर्म फहुग लम यहदुर अजलहु हम कोरी रिवायत का आसवा बताएं एमी है के अजल हादिर व गनवत एमी है के मारू बदी गनवामी है के कार्य दिव फहुग फयक़ूल 7 मर्रात हफ़हर अस्सलल्लाहु अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक मिफदान हफ़हर बुनिफ कम गवनीनमा इल्ला औफिया एमीहको ए बैयको मी फसेह वेगें दानते मी हदीस के मी इमाम तिरमिज़ी अदि अबू दाऊद अदि एनुवेस बेकलुंगे हदीस पे तोगा रिवा करवा हदीस है कम सर का मी हदीस के मी सनदा मेदुगा इल्मरिंग मेदुगा वाह कदे केफे बोरी नमस इल्मरिंग करे हदीस इल्म के हकीकी पढ़ती इल्मरिंग विदाल वागु तक मी हदीस के मी एगे बे रिवायत तक नोत बे मगु तक आसवा हदीस तक हसन दर्जे दा अदी अनबा मगु तक आसवा हदीस तक सह दर्जे वासवा हदीस इनको मी हदीस के खुलासा हुक्म के मी सह हदीस तो तुम फहुगे हदीस इल्म के पढ़ती इल्मरिंग करे अहमद शाकिर रहमहुल्लाह अदी अल्बानी रहमहुल्लाह बे कलुंगे फित होगा मी हदीस के मी सह हदीस गोदुग जिक्र करबाफे मी हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगुन मेना मी उंगन्ना देवा कमे की मी दुआ बदी मी के कार्य दिमा फहोगा बदी मी का ज़ियारत करम फहोगा हफ़हर एमी को किया फि कम गोनीना में एमी का एकम शिफा लि बिगंदाने कमगे उफावर कमगे खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी दे बने अद दुआ करने के ही अलगुन मेना एदे के बा कमे कम में हालत के कम में वक्त के से कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरत कुरान को वही कुरानी वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरानी तेबा में दुआ करा शे अल्लाह सुब्हानहु व तआला तेबा में दुआ इजाब करबाटे अदे कम मिफदान दुआ करने के मी एदे के बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का मिफदान आसवा मी हद इसके हिमेने के लफ्ज़ तक बदा दायरुगा मी फरतम मेननी अस्सलल्लाहु अल-अज़ीम एम्मे मतवेरी बनता एम्मे मैं बेगंबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रतुन तिमंग एदेमे रब्बिल अर्शिल अज़ीम ऐ कम फरात ऐ अर्शी के मतवेरी बेगंबा अर्शी के बस वेरी इलाह है ए फरातुन ए इलाह के हज़रतुन तिमंग एदेमे अन यशफियक तिबा शिफा देवा ऐ शिफा देवा फरात की ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला फइज़ा मरदतु व हुवा यशफीनी तिमंग बलवे कम गवनीनमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वहाँ के जिक्र करबो मुकीर गुरवान का आसवनी थिमम बलिवे कम गवनीनमा कि मन्ने शिफा देवनी बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकम शिफा देवा फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला देख एकम का अलगन में दुनिया मती के हिफम हो सबब तो होगा नहीं फा दो कलम कमेंट के अलगन में सबब तो होगा हिफन चाहे नमस अलगन में कबूल करन चाहे ए सबब की ए नूम का अलगन में शिफा दे के दा कमे की शिफा दे के दनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे बिकम एबे साले के मेरे डॉक्टर ने नोता एवनी मी है के मोड़कम को नो का तिमन्ने नोता एवनी मी है का शिफा दे के दनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकम गिराद पर बीती कम एकम के सबब के तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ले मी है कम नोता ले फरात कम एकम के एमे दुरी फरात की
ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadith bas pulak menani mi dua kurmu gawa ka happa harmati algon faare ge tangara faane algon men gossa mi he ge badi mi he ge kaare ge happa haru en ki kam go wese mi he ko e baye ko fase hanu ebede ade algon men dua pura eruga samal bande je kantatte ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badi algon men bayan patte pa ekato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas pulak aswani tiyamami hun dua kom hada hinduga tiyamami hun e dua ijab qurbaan kam ge yaqeen kama ko dua kora uska adi hame hadis bas pul gas wani Allah subhanahu wa taala ghafil wa jamba hitakum kora dua ijab qurbanate adi algon men dulu kolom bas balimiha ge kare diuma ko hoga ebbes kahala ikhlas teri kamenneti Allah subhanahu wa taala ek dua ijab qurban kamge yaqeen kamenneti shakku ge mati ge horege nota algon men ge dulum hame kani beer kolla bastake ge gotoga hituge ebbes asarin ege neti efadan kiyumako e ijab ge nuda hames algon men ikhlas teri kamay ko Allah subhanahu wa taala e dua ijab qurban kam yaqeen kora hal efadan dua qurban kam gani nama iradu kore biya man e dua ki Allah subhanahu wa taala ge hadar dua ijab ge dane dua adi hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurmuge hin adab toge tere adabe ge terega dikur korwa bani yustajabu li ahadikum tibamihum kurmiha kan Allah subhanahu wa taala miha ge dua ijab ko devanete ma lam yad'u bi ithmin aw qadiyati rahim emiha ko faafa ka nota rahimu ge gulum kenuba dua no kora hindako aw yasta'jil nuni emiha ko awas venu ganha hindako den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani ko ba to awas ve gatumeki aw yasta'jil fa yaqul da'awtu fala ara yastajib li miha ko dua kurma fauga timanna kuri timanna dua kuri me timanne ka e dua ijab kurabati Allah subhanahu wa taala e dua ijab en kore bi e fadan awas aragan kam gani nam Allah subhanahu wa taala e miha ko kura dua ijab no kurabani ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani ehme ma algon me badi miha ka ziyar ko dua kore kam govies enu kam ka dua kore kam govies emme furatama kam ka algon me ge hi ekam hazir wegen ba hal kura dua ge gotuga ekam hadanje adi hama eya ko Allah subhanahu wa taala ki ei puriha kamenge baru libi gadigam ba farak kandanna hal Allah subhanahu wa taala ge hadaratuga nuane efes kamen nuwa kandanna hal Allah subhanahu wa taala iradu korapa kam gani nama algon men kitam me bodu musibat kurimati fevi kam go wes e musibat filno me ki Allah subhanahu wa taala kolodum man tawege ma kamen kandanna hal algon men yaqeen kura hal Allah subhanahu wa taala dua kuran jeheni efadan dua kura kam gani nama iradu korabiya Allah subhanahu wa taala algon men ge dua hijab korban ehmi algon men mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sunnatum mi'as miwa ade badimi ka ziyara kura hinduga kyuma ikale kanu ke kiban asu miwa antu to ke tere la bas tahura inshallah adi asallallahu alazim rabbul arshil azim an yashfiyak mi fada du'a ta kurman galgon me iskandenje namme salgon me miyadunge mujtama balala kam gani nama fenigenda manzare ki algon me tere mi hako badivej kam gani nama emi eka me kare dami runani get well soon nonia GWS me get well soon ne bonamegen e banaye chebis kurgalla mi GWS to komme se che mikale che algon menge hasab zuwan ne terega adi hama enum fanti ge mistam ge terega smil fitr ge ngoswa manzar mene kendani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sunnatum asuniwa mativer irshad do golma fahoga algon men nam hulam ge mistam ge kiman fenna munda kantattake mi hifagen e kantatta algon me terega fator munda manzar me fennani get well soon ne mi gunay cheki e mane ki ega tiba awar rangalwa ngole shahiba kala e na mille badive gani ge ngole ni kom hem badive gani none ne me awar rangalwa gani ngole none am velle ki by fara ingres bahoga wala pes kya chekanne mi baling hoda ngole shonata ena mi koms kala e badikam ga ena neti din de unga hakanne ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne ekale paanoge hadith tawge lipen puri riveti irshad do kolma fahoga enum bettoge hifagen algon menna waane mole libene mamfain nonane ehbe algon men masih konombe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi sunne dirweto algon men mi kiya tafato ke ki ibarat do kolma fahoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon menna warade ni nasumi wa matweri duata
kurma algun samal tan denbi algun menge badmi hunge kata ziyara qura hinduga dua ke Allah subhanahu wa taala algun menge teregwa badmi hunna kori hama shifa devu subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.